assalamu aleykum bandiraɓe julɓe on calminama on juurama billahi rahmani rahimi kono alay sago kadi mbiyen alhamdulillah oɗo jonde joɗade hande nde ko jonde alliyankagal ko jonde ziyara ceerno men tedduɗo ceerno men koolaɗo ceerno men nunɗuɗo ceerno mon baɗirowo Allah kaldowo Allah taƴirowo sarillaji Allah ceerno Bocar Tappa Diallo ko keftinaɗo e nder seremɓe diwan mo Fouta e ɗum saabi ngol ɗo watti laabi 15 ceerno Bocar Tappa ina waɗane oɗo ziyara hitande foof ina ɓeydo donc ko ɓeydoto ɓuuri ko ustoto nden noon wonko yiya hen won fandare wonde hen ummiɓe jogli ɓe funnague hirnague rewo e worgo sahale ɓaleri fo notima ɗo gam oɗo siyara ceerno Bocar Tappa Diallo sen mbi ceerno Bocar Tappa noon en puɗɗorto ceerno Alpha Bocar Diallo ceerno Alpha Bocar Diallo jaggi diine tigi tigi e ƴella ha rontini ɓiɓɓe mumen Fune Bocar Diallo e Fune Mamadou Diallo e balay Alhaji Alpha Diallo alhamdulillahi wonkoɓe goppi ɓe goppi sukaɓe mabɓe tiɗɓe tedduɓe e ceerno Issa Diallo woppi ceerno Basirou Issa Diallo ceerno Fune Mamadou Diallo woppi Abdoul Diallo ceerno Fune Bocar Diallo Allah walli en totti en Mamadou Bocar Diallo ceerno Bocar Tappa Diallo noon on ko tottuɗo jeeɗiɗo ɓe ganduɗa na taƴa sariya e Qur'ana ina goto en fof ko Alpha ɗo woni ɗo holɓe en jeeɗiɗo o de ko ceerno Mamadou Bocar Diallo goram Yallah yurmo yaafo ko Alpha timmuɗo ceerno mo mawni kinaki o totti en Kawoy Diallo ndeysan onne kadi Yallah yurmo yaafo en garti ha e ceerno Lamine Bocar Tappa Diallo on hande woni mawɗo galle o ziyara baɗeteɗo kanko ardi ɗum ɗo hande omo wonde miñirama makko noon biyeteɗo ceerno Alassane Diallo e ceerno Djibi Diallo e ceerno Amadou Diallo ko hakkude en piilaɗo Alpha e tafsirɗo e Quraniyankoɓe meɓe gonɗo koɓe jeeɗiɗo timmuɓe oɗo galle ɗum noon so tawi on bammaɓɓe ne waɗane ziyara ko hunde hande waɗi e bandiraɓe eɓe gonde bandiraɓe mabɓe hoddiɓe mabɓe e bandiɓe ɓatiɓe ceerno Abdoulaye Tafsirou Diallo Yallah ɓuɓan ɗum onne koɓe leñol gotol koɓe famille goto en jiiɗo ceerno Amadou Abdoulaye Tafsirou Diallo en jiiɗo Basiré ko Diallo ko soyata onne koɗo ziyara omo nooti inde makko e dow gandal e dow pinal e dow peewal e dow nunɗal ina tawtora dendagal bandiraɓe semmankoɓe ɓiɓɓe Hammadi ceerno Hammadi Gabou to semme sukaɓe makko ɓe fof no tawtora ɗo ɗum noon ko yettere Allah mawde ɗo hande ɗo en jooɗiɗen ko jalde alliyankagal e ceerno men Elimane Gurel Dara ceerno Sada Sy on nene tawtora jonne nde dendagal bandiraɓe men wonɓe ɗo e julɓe kamɓe foof eɓe mbiye yo Allah hokki en tawede o saamu wuuri kadi ha mbatten 16 ziyara so tawi noon en nani ɗum foof ɓeɗo jeeɗuɗi limtaɓe ɓiɓɓe ceerno Bocar Tappa gande dey yummaɓe wiyete ko Diara Mamadou yettete ko Dia jeeya ko hawre ɓe mbi noon so tawi ɓiɓɓe barkini ko kosam weeli
baba na tinno jangina waɗa fof kono ko kosam welata wawa jibinde ko barkini min calmini min juurima ɗo ha yesso kadi men jokko golle on jarama ketto أحجني النصح لكن لست أسمع إن المهيب للأذل في صمم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق إني تهمت نسي الشيب في عدل والشيب أبعد نسي عليك عمي مولاي أبدا حبيبك خير الخلق فإن أمرت بمن وurɓe e mayɓe kala en ceerano e yettude dendagal musidɓe julɓe yo Allah jaɓana en yo Allah jaɓana en oye ñagade Allah moƴƴere mun jaɓa waɗanma jiira guide ma oye ɗum ko maale jaɓede ko maale malede oye en jooɗinoma ɗo rawane ñaaguiɗena Allah ndo o muñata o wuurna o sellina o sembina o tawna en oɗo waptu o waɗi enen ɗum yo Allah jaɓana en o wi ceerno Basiru e miñi ko en oyi ɓe calmini hanki oyi kono salminago hanki ngo oyi ko ngon tan woni rawane ko ngon wonno rawane ndeya ko ngon tan wonno salminago oyi ngo ɗon bismago ko ngon tan woni bismago oyi koɓe mbino gila goko oyi ɗum tan woni koɓe mbi eɗen dendira saabi Allah jamma e ñalawma eɗen janga qur'ana eɗen ginna Allah eɗen juula e nelaɗo Allah oyi eɗen ganni o hen tan yo Allah yaafo jinnaɓe men wurɓe hen e mayɓe en yo Allah yaafo jinnaɓe men wurɓe e mayɓe yo Allah yaafo seeranɓe men wurɓe hen e mayɓe yo Allah yaafo julɓe guurɗo hen e mayɗo hen oy eɗen ganni o hen kala ko moƴƴine aduna men kala ko moƴƴide gurdam men kala ko moƴƴide diina men ko Allah andi ɗum enen en ganda ɗum yo Allah rokku en ɗum kala ko moƴƴidani e gurdam men kala ko moƴƴidani e diina men kala ko moƴƴidani e aduna men kala ko moƴƴidani e laakara men yo Allah heedanen hen oyo oɗo anniya oyinde jiyaɗo Allah o yeehi oɗo anniya oɗo anniya fiɓa oyi ko kanko tan yaara ha joni oyi yante makko tan ko eɗen ñaago Allah kala jamanu kala waptu kala yonta yaaɓe fof yo kawre Allah yo Allah rokkuɓe rontude rontinde ko ina jooɗorondani ina gollandani oyi notiɗen ɗo ko noddandu Allah ko Allah wi qul rabbi arhuma kama rabbayani saghira ko Allah wi kala ɓiɗɗo aɗa jaɓi ka ɓiɗɗo aɗa jaɓi ka julɗo Allah ina wima wata seer e huccidde e makko aɗa ñaagomo wonde yo yurmo yumma e bamma o ɗum tan woni farilla wayi ndeke mbatten ko farilla yo Allah yurmoɓe yo Allah yaafoɓe yo Allah fewnen Allah juuna balɗe men moƴƴina battane men oyi ɓooyen sakkade ɓooyen duwade kala ko huula kota Allah iwata yo Allah heetanen hen kala ko nafata kala ko moƴƴi kota Allah iwata yo Allah rokku en ɗum yo Allah fewnen yo Allah yaafo en inchallahu no mbaɗanɗen ni oyi ñangen qur'ana oyi anniyaji men yo Allah yaafo jinnaɓe men wurɓe hen e mayɓe en
seeremɓe men wuurɓe e maayɓe dendaangal julɗo guurɗo heen e maayɗo heen yo Allah yaafoɓe kala ko hula kora Allah iwata iwandiɗo goɗɗo yo Allah heedanen heen kala ko nafata kala ko moƴƴi kota Allah iwata o iwaniɗo goɗɗo yo Allah feccanen heen aduna e lahara o inchallah joni janggen qur'ana o oyi tawi en pecci deftere nde kala mo heɓani hen oyi simore qul huwallahu ahad oyi ko nden tan o janggata ha joofa ha gaynen kala mo heɓani hen debbo e gorko simore qul huwallahu ahad ko nden tan o janggata yo Allah jaɓanen yo Allah fewni en yo Allah moƴƴe men wuro e ladde yo Allah fewni en yo Allah moƴƴe men wuro e ladde oy on jarama noon laaɗo Allah oy nde o wone dow leydi nde o tawetake so wona ko moƴƴi o tawetake so wona ko Allah jaɓata so yeehi oy so yeehi ko iwe makko ko laaɓi cer ko laaɓi cer iwi koye makko tawetake so wona ko moƴƴi tawetake so wona ko Allah jaɓata alhamdulillah oy taani ko ennen ɗo oyi bisimilla mabɓe allahumma salli ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam الله جابه فاتحة صلاة الفاتحة الله جابه ɗum ko hokkodirde juulde e ko refti ɗum ko julde waktu o e watta jaabo andani dendagal guure ɗe fof ndendiɗo rewol worgoɗe sahle ɓaleri foof gari ɗo tawtorede oɗo